We cross over to neighboring country Tanzania, where chaos rocked part of its main city, Dar es Salaam, a day after the election, as protesters poured out on the streets protesting the poll, forcing police to lob tear gas to disperse them. Let's get you witegereza urebe ahangana muri kaburimbo uyu ni umuriro ahani muri kaburimbo byumve neza nagira akantu nakamwe kagucika uretse urebe uyu ni umuriro ahangana inzego z'umuyobozi rwose zirimo zigerageza n'ubundi kuburizamo abaturage ahangaha kabisa abone ko ibikorwa remezo bagiye barabitwika itegereze uretse gake ntakira akantu nakamwe kagucika dore n'urubyiruko rumotera amabuye inzego z'umutekano ahani muri site z'amatora mabona kari muri site y'amatora hano muri Tanzania ahara n'ubundi mu gihugu cya Tanzania kabisa ku munsi weje ku itariki 29 ibintu byerekomeje kugenda bifata indi ntera kabisa abaturage baragiye barya karungu icyari cyarabyimbye n'ubundi cyari kimaze iminsi n'ubundi kibarimo cyaragiye kirameneka kiraturika kabisa maze rero abaturage urubyiruko kabisa n'abandi baturage benshi bigabiza imihanda bigabiza ibigo byinshi bya leta baragenda barasahura abandi baratwika imihanda amamodoka amaduka baragenda barasahura kabisa ibindi byinshi kabisa bagenda birangirika rero n'ubundi ni mu gihugu cya Tanzania n'ubundi ni urubyiruko rwitwa njenzi cyangwa se n'ubundi muraruzi cyane kabisa muri no minsi rumaze iminsi rwigaragambya kabisa rwigaragaza nko muri Madagascar murabizi kabisa ibindi byahebereje ubundi bakura ura mu perezida wabo muri Kenya n'ubundi murabizi kabisa William Ruto bendaga kumukuraho habura kato kadogo kabisa muribuka n'ubundi nahara muri Nepal n'ubundi nabyo byahabereye byumva neza kabisa bahirutse perezida n'umundi n'abandi bayobozi baho bayobora n'undi gira gihugu cyane pa n'ubundi rero nibyo tugiye kugaruka 5 kwa 5 uyu munsi rero n'ubundi ku itariki 30 z'ukwezi n'ubundi zukwakira n'ubundi n'ukwezi kwa 10 mu Kinyarwanda 2025 muri Tanzania ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ni nyuma yuko n'ubundi abaturage bakomeje kugaragaza yuko batishimiye umukuru w'igihugu ubayoboye kano kanya mwita Samia Suluhu Hassan ni perezida n'ubundi w'umugore kabisa kuva Afrika yunze ubumwe yabaho ntabwo yari yayoborwa n'umugore uyu munsi rero n'umundi byaje kubaho 2021 ubwo witwaga Magufuli yazaga kwitaba Imana maze ubundi rero uyu mugore akaza kumukura mu ngata maze ubundi rero akayobora iminsi cyangwa se imyaka yari isigaje kugira ngo manda yirangire ubu rero no muri Tanzania rero byakomeje kugaragaza yuko abaturage batishimiye ubuyobozi maze ikintu kikasa nk'imyigaragambye ikaze cyane kabisa kiragenda gifata indi ntera nyuma rero n'ubundi tugiye gusoma n'ubundi aya makuru n'ubundi ambasade ya Amerika yaje n'ubundi kuvuga cyangwa se yaje kugaragaza nkaho wenda muri Tanzania abaturage bagomba kwirinda cyangwa se abaturage ba Amerika bagomba kwirinda kubera yuko ibintu bigiye gufata indi ntera bigiye gukomera cyane kabisa ngaho ni mu mwanya amaze mu ndende bavira muzini muzingo ariko utakubaye gukora subscribe kuri YouTube kabisa channel yanjye nitwa tumenyane 250 aho ngaho kora subscribe maze inkuru y'ibona bwa mbere kabisa uyumva itaratangira kuba imuranzi maze undi rero nyibabwire 5 kwa 5 bazemba bavira muzini muzingo mbabwire byinshi mutugize mwumva amakuru mashyashya nandi n'ubundi bushakashatsi mutamwumvisa handi hantu bibavira muzini muzingo rero namwe nimutera gate maze undi rero twumve aya makuru yatangajwe na ambasade ya Amerika n'ubundi na ambasade y'ubundi kurara mu gihugu cya Tanzania kwagiye rero sasa rero mbabwira byinshi kabisa bitomoye ambasade leta zunze ubumwe za Amerika muri Tanzania yashyize hanze itangazo riburira abanyamerika n'abandi baturage bari muri icyo gihugu nyuma y'uko rero amatora ya perezida n'abadepite aranzwe n'imvururu imyigaragambyo n'ihagarikwa rya internet mu gihugu hose n'itangazo ryasohoye kuri uyu wa kane ambasade ya Amerika yavuze ko hari amakuru ashimangira ko hirya no hino mu gihugu hari imyigaragambyo iri kubyara urugomo n'ifungwa ry'imihanda yongeyeho ko imihanda ikomeye irimo n'ugana ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Julius Nyerere yafunzwe ndetse ko ihagarika rwa internet rikomeje kugira ingaruka ku itumanaho ryose ambasade yasabye abari muri Tanzania kwirinda kujya mu myigaragambyo no kutitabira amakoraniro rusange ndetse ibibutsa gukurikirana amakuru anyura mu binyamakuru by'imbere mu gihugu no ku maso cyangwa se no kuba maso igihe cyose n'ubundi rero n'ubundi namakuru yagiye agaragazwa ni ambasade ya Amerika n'ubundi iri hara mu gihugu cya Tanzania rero gaya matora yabaye rero kuri wa gatatu tariki 29 kwakira 2025 agamije gutora perezida abadepite n'abajyanama b'inzego z'ibanze uyu rero perezida Samia Suluhu Hassan uhagarariye ishyaka riri ku butegetsi bwa Chama cha Mapinduzi CCM arimo gushaka manda ya mbere nyuma yo gusimburanya kwigendera John Magufuli mu mwaka wa 2021
gusa aya matora rero n'ubundi yabaye mu gihe ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryitwa Chadema ryakuwe ku rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza mu gihe rero ubuyobozi bwaryo witwaga Tundu Lissu yataye muri yombi akekwaho ibyaha by'ubugambanyi. N'ubundi rero ku munsi we w'amatora rero n'ubundi ni ku itariki 29 z'ukwezi k'Ukwakira 2025 imyigaragambyo yadutse mu mijyi irimo Dar es Salaam aho abaturage bo mu duce twa Kinondoni, Tandere na Magomeni bagaragaje uburakari ku migendekere y'amatora. Nubundi rero amashusho yagaragaje abapolisi barimo gutatanya cyangwa se gutanya abigaragambye bakoresheje ibyuka bijyana mu maso mu gihe imodoka n'amaduka bimwe byatwitse. Ariko twibutsa abantu badukurikiye n'ubundi yuko n'ubundi aya makuru cyangwa se aya video n'andi yose twagiye tubona ntabwo twabashije kuyabona kano kanya, ahubwo nayabashije kugaragazwa ejo kubera yuko imbuga zose nkoranyambaga izitwa imbuga nkoranyambaga yaba TikTok, YouTube, Facebook n'izindi kabisa nka Instagram, ibyo byose byamaze gufungwa hariya mu gihugu cya Tanzania kabisa. Naguma mu rugo mbega twamaze kubibabwira ko yamaze kujyaho kubera yuko nyine guverinoma yavuze yuko n'ubundi yo imbuga nkoranyambaga nk'izi yo za kabisa zafunguwe. Hari amakuru menshi kabisa agenda agaragazwaho wenda na polisi ishobora kuba wenda yagaragaraho nkaho yakubise abaturage, ugasanga rero biriya bihugu mpuzamahanga birebera ubuzima bw'abantu aho byatarifatira nyine ibihano Tanzania. Rero niyo mara nuko babonye ko bafunga izo mbuga nkoranyambaga yitwa Notebox kabisa ikurikirana ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga yagiye ibyo byose irabihagarika. Reka dukomeze n'ubundi rero amakuru agaragazwa n'Ambasade ya Amerika. Rero n'ubundi amakuru akomeza avuga yuko guverinoma yahise ishyiraho gahunda y'amasaha ntarengwa gutaha ahera saa 12 z'umugoroba kugeza mu gitondo, ubwo nyine na saa 12 za mu gitondo, naho mu rwego rwo kugabanya imvururo. Nyuma rero yaho umuyobozi bwa Dar es Salaam bwasabye abakozi ba leta n'abanyeshuri kuguma mu rugo mu gihe umutekano ukomeje kuba muke. Urubuga rero rwa Netbox cyangwa se urukurikiranira ikoresho rya internet ku isi rwatangaje ko internet yahagaritswe ku kigero kinini mu gihugu hose, bigatuma naho imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru bitabasha gutambutsa amakuru yabo. N'ubundi rero muri Tanzania n'ibintu bikomeje gufata indi ntera kuva Julius Nyerere yayobora iki gihugu cya Tanzania. Nyine Tanzania nyine yakolonizwaga n'Abongereza, ariko ntabwo ibi bintu turimo tubona kano kanya byigize bibaho kuva uyu nguyu nyine uyu Julius Nyerere yabaho kugeza ku bwa Magufuli. Ntabwo bino bintu byigize bibaho kabisa, ariko ubu ngubu rero byafashe indi ntera, byafashe indi sura, maze abaturage barigaragambye sinakubwira. Nyuma yuko n'umundi rero uyu mugore witwa Samia Suluhu Hassan akomeje kugaragazwa nk'aho perezida n'ubundi wagiyeho, ariko kaba n'ubundi byo yari yarasezeranyije abaturage aje kuhindura byinshi kabisa, ngakomereze mu mujyo buriya John Magufuli, ahubwo yaje n'ubundi ashyira inyungu ze imbere, maze agashyira inyungu z'abantu bakomakomeye kabisa, akabahereza n'ubundi butegetsi akarego n'ubundi babwibyiniramo kabisa. Rero n'ubundi uyu nguyu kabisa Samia Suluhu Hassan abaturage baje n'ubundi kwigaragambya maze bararakara. Ni nyuma yuko uwitwaga Tundu Lissu wari ukuriye ishyaka ryitwa Chadema yaje gufungwa azize ki bamusinjire yuko n'ubundi ari ubugambanyi. Uyu mugabo rero n'ubundi niwe wari ufite kabisa cyangwa se niwe wari ufite ishyaka rya opposition ryari hanganye kabisa na ishyaka ririho ry'uriya mugore kabisa Chama cha Mapinduzi, ni ishyaka nyine n'ubundi riyoboye kino gihugu cya Tanzania kabisa. Ariko uyu nguyu mugore kabisa rero yaje kureba akavuga ati kabisa uyu mugabo ni ngomeza kumureka akavuga ibyo yishakiye kabisa, araza kugumura abaturage benshi cyane kabisa. Uyu rero n'ubundi twitwa Tundu Lissu kabisa ni umuntu wari ukomakomeye kabisa ara mu gihugu cya Tanzania. Ni umuntu wari uzwi cyane, bamukundaga urubyiruko kabisa bikubereye wenda ibitekerezo byiwe. Rero n'ubundi ni nyuma yuko iki gihugu cya Tanzania cyakomeje n'ubundi nyine kureka nyine abantu bashyigikiwe cyangwa se abatumvikana na leta bakagomeza nyine bidedembya nk'uko twabivuga yende wenda mu Kinyarwanda cyumvikana. Rero byaje gutuma iki gihugu cya Tanzania abayobozi bacyo wenda barakomeje kuyobora neza. Uwitwaga rero Magufuli n'ubundi hari kapiteni ku matariki nyine hagati nyine mu matariki nka 15 matariki 8 z'uku kwezi no kuri gutangira z'ukwa 10 niwe wagiye ahagaragara maze avuga byinshi kabisa
binci byerekeranye wenda n'ubwiru buri muri leta ya Tanzania. Icyo gihe rero yavuze byinshi kabisa yuko wenda nawe ari mu bantu bakomeye ari muri Tanzania. Kapiteni yari umuntu ushinzwe maneko w'igihugu cya Tanzania mujyanye n'iperereza cyangwa se n'ubutasi. Icyo gihe rero yamenye sinzi ukuntu abanyarwanda tukunda kubivuga, yamenye umuceri rero agaragaza amakuru menshi cyane ku gihugu, avuga byinshi kabisa, avuga yuko n'uwitwa guriya mugabo wayoboye Tanzania mbere nyine ya Magufuli, Julia Kikwete, nimba Kikwete kabisa, ngo nawe buri ari mu bantu kabisa ngo bavugwaho ko uriya nyakwigendera uriya John Magufuli urupfu rwe n'ubundi ngo rutagaragazwa ngo rushyirwe umucyo ku rupfu rwiwe. Ibyo rero bigatuma n'ubundi abaturage base bumva nyine by'uwo kapiteni kabisa nk'umuntu n'ubundi ushinzwe ubutasi. Abantu abaturage benshi bumvise ubutumwa bwiwe, ariko n'ubundi igihugu cya Tanzania n'abayobozi base bafata ayo makuru batabayahagarika, ariko n'ubundi amaze gukwirakwira kuri ako video nyine kamara nk'iminota 10 gutyo minota 20. Ibyo rero base babihagarika, maze uwo mugabo nawe batamuta muri yombi, batamukura no ku nshingano zo kuba wenda ari umusirikare w'igihugu. Ibyo rero nibindi kabisa. Hari n'undi muyobozi wavuzweho wo muri Chadema n'ubundi nawe wari perezida w'iryo shyaka, yavuzweho nyine n'ubundi ku itariki 18 gutyo yajyaga gushyinguranya kwigendera n'ubundi uriya wo mu gihugu cya Kenya, Raila Odinga, nyine nawe ari opposition kuri Kenya nyine kabisa. Nawe muramuzi cyane kabisa, nyine yahanganye cyane kabisa, abaturage benshi baramukunze, yahanganaga n'ubuyobozi buriho. Rero yaragiye kumushyingura ageze ku mupaka ugabanya Tanzania na Kenya. Inzego z'umutekano z'umupaka ziramufata ziramufunga. Icyo gihe byaje guteza rero amakimbirane akomeye cyane ari mu gihugu cya Tanzania. Urubyiruko ariko mbere yuko umugabo nyine ajya gufungwa yabanje yifata ka video atagashyira kunuze ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko kabisa arenganijwe, atari kugaragarizwa ibintu ashinzwa, bakaba mutyaye mu gereza. Icyo gihe ako video kakimara kusakara kakijya hanze, abaturage benshi birukiye kujya gugota kabisa aho hantu yarafungiye imbere y'umupaka, maze kubera yuko wenda nyine murabizi yuko iby'ikoranabuhanga rimaze kugeraho kano kanya tuvugana, rimaze kugera kure cyane. Rero n'ubundi abaturage yaba bari ku ruhande rwa Kenya n'abari ku ruhande rwa Tanzania, rero ko n'ubundi bose bumva igiswahili bakumva n'icyongereza, bose bahise bahurira hehe imbere y'umupaka bagenda barahagota. Rero n'ubundi icyo gihe abantu benshi bafilima amavideo, abantu bafilima amanuze amashusho minda atandukanye bagaragaza nyine ko igihugu cya Tanzania kigomeje n'ubundi kugenda gitoteza abanyagihugu bacyo. Ibyo byatumye rero n'ubundi uwitwa Samia Suluhu Hassan afata umwanzuro wo kumureka, ariko yashize amasaha agera muri 6 bakimufite uwo mugabo. Ariko rero biza kugaragazwa nuko nyine abaturage n'ubundi batabahumuka amaso, baravuga ati okay, ko tubonye n'ubundi iyo dushize igitsure cyangwa se tugashyira gitutu ku buyobozi bwacu, ibyo bari baranze gukora babikora. Nta kuntu ubundi twajya n'ubundi tugaragaza wenda mba mutima zacu tugaragaza yuko turenganwa. So niyo mpamvu rero uyu munsi twagiye tukabona ikintu kiremereye cyane kabisa. Urubyiruko rwitwa Ngenzi cyangwa se n'abandi baturage benshi batandukanye bigabije imihanda bagaragaza ko ubuyobozi bwabo rero n'ubundi budashyigikiye wenda uburenganzira bw'abaturage ba Tanzania. Ni nyuma rero n'ubundi yuko mu gihe gishize witwa Tundu Lissu yaje gufungwa azira ngo n'ubugambanyi, ariko mu by'ukuri nago leta yigize igaragaza amakuru nyayo yuko ko Tundu Lissu wenda yaba afite koko yaba afite umutima w'ubugambanyi. Ikindi cyabaje cyagiye kigaragara cyane kabisa mu gihugu cya Tanzania, uwo Tundu Lissu n'ubundi arabavuka bari bakomakomeye cyane hano muri Afrika, barabazi muri Uganda na muri za Kenya. Bari bavuze ati mureke duhaguruke tujye kuburanira umugabo kuko ibyo avugwa n'ibyo aregwa kabisa turabona ko harimo akarengane. Ariko bakimara kugera ku ntuzi hari akose ku kibuga cy'indege kabisa asabwa ati murazi n'ibindi se mwebwe musubiye iwanyu, barabafungaho by'akanya gatoya babasubiza iwabo bati ibyo bintu byanyu byo kwigira intyoza cyane mujye kubijyana iwanyu muri Uganda na muri Kenya, muvana ibyo bikabyo byanyu hano. Rero n'ubundi niyo makuru ubundi twaramo dushaka kubashyiraho tubashyikirize tandwatsa hano. Niyo makuru yavuga muri Tanzania n'imyegaragambyo, gusa bavugaga yuko wenda amaze gupfa abantu bagera kuri 2 bitewe n'iyo myegaragambyo iri ko mu gihugu cya Tanzania. Rero n'ubundi
nyakubahwa Samia Suluhu Hassan yaje kwisanga rero n'ubundi mu matora, ariko n'ubundi bari kugaragaza yuko n'andi mashyaka agera kuri 16 yarari mu matora, ariko n'ubundi abenshi cyangwa se n'abashakashatsi bari kugenda bavuga yuko ari nko n'ikise n'indorerezi za Chama cha Mapinduzi kugira ngo wenda bigaragaza yuko ari demokarasi, ariko mu by'ukuri ngo n'ubundi ngo nuko ibintu byari bikomeje n'ubundi kugenda bifata indi ntera. Perezida ari kwisanga ari kwiyamamaza gutorwa wenyine cyangwa se